na mesere ye wura dade aso aba hene ye wura de dwuma de kase ahye ne nsa ma woni abusua panyin achi e ma nim gwase nka wo hene no santehene de agya no nko ade ogina santehene na mu wayi nim bibia awose omu nyina ate ase ansa na ombekọ kọ yiska bia omakọ akọ yiska eno a UTV omo frɛ opanyin ba ko a ɛyɛ account yi ɔyɛ ka se ba oda mo budget ni nyina no ɔka committee no ho wɔkyerɛ mu a ɔso ebusuani ɔnyɛ abɔntenso ni ɔebusuani wɔkyerɛ mu a ɔmo de to dade so aba anim sɛ sei ani sei na aduru a wɔsɛ yɛ wɔsɛ no ɔmo de to dade so aba anim na me nua ba brempoma aka ho wɔyawe aha dade so aba na so control sɛ ɔbɛma kwan sɛ na committee no dabi o committee no ɔmo nyina atena ase committee no nyina atena ase I said to committee n'anim na me nua ba no wɛ minim so onka committee no ho dia minim na be se ntim ba se yanka committee no reka ba de be ma hwan onka committee no nto no onim mu bi ti wa hu committee ne de to manim se emra so 13th no e ba o o se ye yie nto se ye billboards banners stickers bibia na ke de fam krom bia ti emra so se o se ye sha ase ye no se ni sika na da ho yenko yi bi na da ke ma mentwe abusua panyini adwen si bibi so billboard na wo ho no se wa anyempo a lumba fan fo be yo ombe emla lumba wuye wo hwe sport bia printing lumba bia di sika ye na de e ye ne sticker bo ho enti billboard bia no kan ho ase ko mo na se Ghana fo bia fa ni sika wa pese wo ye billboard bia de ball lumba bia no ye obia be ye omo ye drawing bebre o ma ye ready kura so mbe ye enti sika die enti e na maye we poster kura no lumba ye kura no ka wo na se be seti ase a ko ba bo ache free o pese mo ne obia lumba ye be sesra de da bi olumba na nkasa kura no waye no ho ayi dada wo okay na ye funu na trend the whole Ghana funu be the trend ye tiase ye bo nyon kura on the twa ye ye wu ye so obi atwa funu da bi amona the trend na che ye trend ya kopim si e be wie so abusua panyin po afa ho trend na ye lumba ne wu ye abusua panyin na nimu no na also afa unya wu so trend me de se me no kura me kenti so na mma me akosia se wa so trend na obi e trend odobro ni so trend na odobro ni no trend ni ana he danye trend papa ase on se ono ame nkyere wade o ba bia o fa he no amwa no sa freedom hwan se freedom manu o se muka ne say freedom free year se hwan no ono mom na ama odobro ni ho abatan o samo ase ma me no kra ye se wono ni kunu wi no akwaje obi kunu ma me freedom he o anenam social media say wono ni kunu wi ye na waso akwaji obi kunu na bia na nya no kora enya no kora se na de ono ka no yes na se me ni ogu evangelist for kura ni ma se adentia na we evangelist da papa shi so evangelist papa shi kura de ye be wi a me ba be ma ne won ne kakra bi adentia e wo mu se fine oboa ma me akosu ase wa ba ne nsem keka bi wo ho a na ne nje ho ase so enye ne nanda ne mani kura nkrata asem de se wo wontimi nkokere krata e ho de wo perfect ba won se yewura e be share date se 13th wo sta ma social media se 13th na mafo se be ko so match so ta se match na wo bi biawu bi na dan fo se yonko bi sinunya dabi yonko bi sinunya ne se na se yonko bi sinunya de amekura na mi se lumba kezen ti se yonko bi sinunya de won susu fa ne santo me ma me kom so ta se won susu fa ne santo ma me akoto se wa kom na de na ye den ka sa da bi na tama na lumba ti ase ko betu sa tutu kom se mo wanyana dwene te masa mo wanyana dwene se wo de dwene no ba ye no ho se ende wo be pe ba bi ahyew obesi se chiri ene de me ma kwan da na mbori no bi fa ye wo de bia na da bi na se na ye na chire no eno furu wo sika mu kura na wo se o ma me lie bia na ye na me se me ma me lie asem ye nya na wale o ye nya na wale so ti ase se se me na me last born me wale me nua me ma me bla ira nya na asem abusua no ye gya na wale na obekọ ye se be wale na me wale me ma me enya o ma asem so fa shi so fa me ba so ti ase da bi na se no de me wo ba kunafo de wo de sa tutu ko mu se na ye nkrata no na twere ye o ye bituma yi nkrata me mpase bia ba shi o koma mo so wo yi na sinchen me nyine sinchen fine sante hina hyem na date se ye mfa nya yi tumi be na wo se wo be na September wo tumi se sante hine yes am na waka kan sa no ne ma ba je me be wi na ma ba fa ya no o se wo o manketo ano mo wo school mu o mu wi o mo tre exams be mo wi je hwan o tier school fees e do nyo ni tier school fees ni ba ben wo tier school fees dan lu be ja ma me ko sia se wa kana no wo tua no papa shi tua se
minim so twa bi dia enipa no de wo mse wo boa ye ba de ade no entam ka bam ama kopie santehina ni ti santehina de na ka asem e fa na ti se niam bi wo ho na se bi a court nsem bi wo ho a court na so ye mo pressure se date na santehina hye no ye mpese bebu so tumunye niam ntentem mai awo na be che September na wo bi awu papa shi so den ko ma fon wo ya fa ba me life wo ya ade me ni hwe wo sa bata no ko bata ma me no me mpene so aye yo ya na enye se nyame ya masa me mpene so on fa ma me ko so ase wa ho be fans o fi obesika nkura na person so ni mu na we are nkwa ade nko ani mwa no o mo ma me ko se o ebubu ni ma me ko se ne ho nkura nya den se papa shi asembe ne ho nya den che no are ma me no wate hwiri ma na da bi wante hwiri ma bo mani ya hia enye social media we nkura hye why why bi a jaye nka so why bi ato aso abata de doso ntina no na ode nam social media say September o me twen sign o me twen sign won timi fa santehina ni meye fom asem na commentia santehina de nurse so asem ne ba na me ka che o say lumba why santehina de hye santehina de betima hye date de be yie asem be kan ko mu video dada mu ko he na santehina ba na wo asem na kwa ntam ka na wo be nya September o bi bia wu so o makọ dade so abanim eno mo fe no YouTube so che wanye mama me akosu ase wa ho me yahi wo Ghana ha e pani chopa ena me so ni ho betima na mama akosu ase wa ho betima yahi aso bi ka se mama akosu ase wa na abo na pa bi sei muso ye mo o pa bia e de ni aho hwehwe sa no o ya ho hwehwe me mpesa na me na mabisa wo me mpesa me bla yire ye nsie me bla nwie 20% ko tunuko so bi agina pa ta moti da bi na wo gina tire ti bi nyini ma ba di bo ya nkwa ne ye masa hwe ye woni ma bi wo ho a ye woni pa bi wo so wo bo aso no wo hawo sa so ti ase ye woni ma bi wo ho a na wo no hwase santehina be ka asema me da me wo ka santehina na wo hwase babu kura wo na ma gina kam de ne be to last kura me bi aka djuma me di papa shi no mo ma na ni ntre ni nton mo ma na ni ntre ni nton wo 13 ni de ma so wo ke ka san sem de chere wo kuma ewe me papa shi wo na 13 na me de na hye botom me papa shi wo bibia me wo betima onu betima hye mbra se 17 ema so ni bibia wu papa shi ni bibia wu se honesty aben ama no minim tutu yo pese oye de bo na ni bibia wu na papa shi bibia wu ni chocho mucho na ewu ni den lumba na den chocho mucho yonko bi so nya ade yonko bi so ni nua na dafo yonko ni nua na dafo man ka e kan ba nkwa na wantu abi ade ka ba wantu abi ya wade bubu ho a me me da me wiase me wo ade a me mpe nipa wo mu ade o mu ade kan ade o do nam social media o bu ade santeni e share date ye say the 6 no anema abobo so nti mo fa nko 13 enkonkoye ukra court no santeni wono ko bi dabi na be jaba ka say e maso wo tumi sen santeni odi agwakwa yiri me mani siase ise bi eduru no adade opa de papa shi je ne nyansa be ne wo do pese hu de o ye na atraso ana atraso so ti ase atraso mami akosu ase wa certificate una so koyi o ne koyi frika no ne koyi frika mami akosu ase oni ba ne ni lawyer kora ho mami akosu ase wa ni ma o ma ani mani timi ni se lawyer so papa shi person che oni wa ko school say mami akosu ase ma no ko school abro chiri na ade ni hwehwe ani mu sa no me de wa fra mo fa no ma santehina wo mani boss santehina no so ti ase mo ma santehina no asem ntu se nyem mami akosu ase wa ne me pena asem a ka papa shi ndikura me jama mami akosu ase wa chiri die nukura pa na me ka kire wo wa fa na fufura anya santehina so wonni tumi bia ewa yie no santehina na dihia wuo yesa santehina ka se o me ensie lumba asante regina wo de be ko bia de be ko siera e bi o de me konkan dan kana no papa shi wo ni fie do se do betima sie lumba ya wa de bi wo ha wo me se wo bo nipa no ba me mfa ne ma bi me ye ho tenchen se on kwa na ya adwuma wonye be ma nche wo bia opo me di ni se munu wo kuma se sa September no e de